There was a young boy, kan may isa ngay na, nga iti kinapupubri ti biyag da. The only thing nga mabalingaran mi doon da katakararag iti sangwana ni Apris. E na neighbor nga may isa nga karuba nga dumaldalang na kanayin ti balay da. Kat mga mangag na ti sangit kung kararag iti agina. Nasapa nga nabalo da iti agina, kan awan mo ti mangitak derpiman kanya da. Lumawas tayo karuba kung nanapi man. Niya man tararami din na gito niya, karkararag namat. Ada rin tiyempo makita na di ko nanang suruan na iti Biblia, dati ubing na. Dimdang di tiyempo. Naasar dati karuba nga dati tamay sa iso na nga atista. Kahit nga sa undi ay han nga mamati nga dati Diyos. Ano nga patin nga dati Diyos. Kat kuman nga suruan da gito nga han nga kasjay. Anda nga saysayangon ti oras da nga pa nagkarkararag iti Diyos. Awan mo ti Diyos. Madam na marabi, agalak mat ti may sasako nga bagas. Ikargak ti sangwanan ni ruangan da. Anto no maramdama, bigat. Katungtong ko isuda. So plinano na di ay tao nga di ay. And inbati na di ay nangala iti bagas. Inbati na iti sangwanan di balay dagiti ngobing. Tinuklok na di balay kat ti maraiso na. Puti ragragsak di ba? Puti katkatawan na di tao. And maramdama, linukatan di ubing, mama, ada mo ti bagas. Puti ragragsak na giti agina. Nga throughout that day, the Lord that provided once more, the Lord that provided once more, iti gamit da. Si Ronaldo, napan di tao nga di nga nangitod di bagas, kat ko na, nyangay. Nalay di bagas, kasla naragsak kay di rabi Nalay di bagas ngayon batik di rabi. And kuna dito nanang katubing, da kayo kaya mangkal, tinangitad di bagas nga di jay. Kit kuna na di, nasya ka. Nakita kang kakasikin nga karkararag no, hanmat kayo niya po ti kasapulan niyo. Awan ti Diyos, natay ti Diyos, hangag pa isunga da ti Diyos. Nya day tang karkararag kayo, mamin ano nga labas-labas ang karkararag kayo, awan ti Diyos. Nagdumog din anang nakasangit piman kat ko na di ubing simumbat di ubing. Timanga di langit di ubing kat ko na Apo Diyos. Akarkararag kami ti manungal daw iti bagas. Idi rabi, Apo Diyos, inikanda kami. Nung ti kaskas daw, Apo Diyos, nang ibaon ka ti demonyo mangito ti kasapulan mi uray no kasjay. Agiyaman kami, Apo Diyos. I also met a man iti Session Road. And that is una nga ex nga Navy soldier ti America. And he said to me, I remember the time when I was assigned in Africa. And for the first time nga nakita ti sitwasyon dagiti tattao nga nagdadakkel iti tiyan na nagkukutong da nga diya ko nato nga magmag na nga skeleton. And that was the first time I saw, and I looked up to heaven and I said, Lord, do you really exist? And if you really exist, apay nga kastoy nga kasla binabayam dagiti nga tattao. I remember the time we statement. Throughout iti life tayo kat adu iti tsimpong agpaiso. Nga feeling tayo kat inbati da tayo ti Diyos, nga to the point, nga diyarik na nga diyay, we come to a thinking nga natay ti Diyos, orawan ni ti Diyos. Sa bagay, oray dagiti agababrod nga nanang kanina, one of the concern nga rikrik-naan nyo tatakat diyay, ibati dagiti ubing you work hard dita abroad, and later on, these children, tawagan niyo isuda, and they would say to you, Ma'am, sakit tinakam ko. Batidak. Ada kami nga eton. The worst is, the children would rebel iti parents da because of the thinking and the feeling that they are being abandoned by their own parents. Nga mamukati panunot yu. Kanananang kantatatang adat abroad. You have not abandoned your children. You have not forsaken them.
And that's the reason why you are there, sacrificing the iliw, the time kanyada, just to prepare something for your children. And many times it is ang wanan iti Diyos, we feel the same way, right? At a time nga feeling tayo kat the Lord had forsaken us. And in our series, it is Psalm chapter 22. Dito iti puntos dito nga chapter of the feeling iti may isang anak iti Apo who has been forsaken by God because nag-rebuild iti anak na, tinmalikod ti adu nga kakadwa na, and at that moment in time, he felt the same way matlang. And in those moments of times, we feel useless. We feel as if awan sirsibit tayo. It is as if natay tayo, itirik na tayo. But my friends, the Word of God, it is Psalm 22 would teach us something on how we can handle this feeling, this temptation of rebelling kanya Apo Diyos because we think we have been abandoned and forsaken by God. It is Psalm chapter 22, verse 4. Tuloy di series tayo dilas. Kunana dito ni David. Our fathers trusted in thee. They trusted, and thou didst deliver them. They cried unto thee, and were delivered. They trusted in thee, and were not confounded. Here is a verse teaching us on how to handle this kind of feeling when we feel we are abandoned and forsaken by God. When God seems to have forsaken you, remember to recall the faith of our fathers in the faith. That is the advice. When we feel God had forsaken us, lagi pong kama, dagiti imununa nga anak iti Diyos, nga dinmalan damot dito nga kapadasan, and they felt the same nga pinarinik na, pinanunot damot ti parehas nga rin pinanunot may panggapi di Diyos, and yet they did not betray the Apo Diyos. And to David, the advice nga kunana to when you feel nga inbati na ka ti Diyos, lagi pom, subliam, dagiti imununa nga mamati kan sinmuro ti Diyos. Lagi pom. Ada ti ko natin yung anniversaries. Ada dagiti ko natin yung anniversaries, iti holidays, and some very important dates, iti kalendaryo. And these were established and na-implemented dagito, itapnumang palagip kada tayo kanhanting nga malipatan dagiti importanteng okasyon iti biyag tayo. Kadagiti agasawa kan iti relasyon, anniversaries would remind them iti covenant kan tulagan da, kan sapatada ti tunggal maysa. Dagiti kakadwa, dagiti timang palagip kan mangitdragsak, dagiti napalpalabas, sunga ko na, iditsimpu tayo, kalalagip, alumni, homecoming. Nabanor di jay, ada ti impact na iti biyag tunggal maysa kada tayo. And God understand, iti thinking, and God saw, nga iti thinking ti tao kat narukop tayo. We are just like a worm that needed to be reminded of the things ngay narami natin napalpalabas iti anak na. Because in reminding us dagito, we are strengthened. Una, nabanor tiri pananglagip tayo gapusta, ti pananglagip tayo dagiti pamati dagiti mununa kada tayo, ket mangito iti refreshment iti kararwa tayo, iti nabanbanug nga kararwa tayo. The thinking that God had forsaken us many times brings tiredness, weariness, panakabannog iti riknakan panunot. It's just iti panunot tayo, but parigatan na iti rikna. And God said, kuna ni David, remember our forefathers, how they cried, how they felt the pain. Makasan nga simango da kan apanda biniro kiti Dios, tinalok da iti Dios, and God hath not failed them. Remember them, because just like iti danom, nung nauwaw tayo, makaininong tayo, nabang-bandog tayo.
Ada di timpo kat kahit nagtrabaho ti may isang aldaw. Agawit tayo and just ti panagdigos iti nalamis or napulot nga danom kat marelax iti bagi. Kuna ti may isang advertisement iti soft drinks quench your thirst. Very important to water. And that is what remembering can do. Secondly, remembering our forefathers in the faith revives our dying hope and faith. Kahit nga sa una ito'y mangriing, mangbiyag manon, iti matmatay nga pamati, namnama tayo. Napara siyo nga nagbantay iti hospital, ICU. Ada day may rana nga may batog ka na tayo katni, natmatayin di tao, kung nanay na iti aparatos, bigla ko may nagiti nurses nagtataray na, and they would pump the chest di tao, ang kasla nga maspak di barukong na. Puyutan dating iwat na, pump naman na niso na. And to doon gana di chimpo nga mabiyag man na niso na. Do you see that the malagip mo naging okasyon nga naging? Just to revive somebody, they needed to do that. Aday ba kada kayo? Many times the faith tayo, the thinking of a God nga natayan kaninbati na tayo kills our hope kanamnama kanya na. And that's the reason why we are disappointed. We don't like to go back in our faith. Gapos na ti panangkita tayo katawa, anong tinius? Binaybayan na kan. And you like as if nakasla nga palpasumpay tibiyag mo. The Bible says kung ni David, to cure this feeling of being left alone, remember the faith of our forefathers in the faith because it strengthens our commitment kanya. So nga dyan, golden anniversary, silver anniversary, tapno ma-refresh man ang dyan, dating ayat nga nagamamuan na hindi mo na, nga nagasawa na. So nga kanayon nga malagip, dagi occasions nga kung na tayo nga anniversary iti kastoy, iti freedom ti Pilipinas, to remind and to remember the children that one time iti history ti Pilipinas, we were a slave and we were being persecuted dagiti captors tayo, and they tried to destroy our lives, but there was a time freedom came when we fought for the battle. And tapno mabanur dagiti anak, iti freedom kun waya-waya nga united kanya na. Pangtalo, remembering our forefathers' faith barricades our straying faith and hope. Barikada ti kalsada. Nga di kalsada katada di kaslang simito nga naiharang ijay. Dagi jay kat it is used to guide people na inati papananda nga direksyon. It is also used for protection. It is also used for directing people na iti direksyon da kananya ti kastada. And to protect dagiti na duma nga sumabsabat tapno hangka nga ma-out of line. Barikada kat nabanor iti kalsada. Dumparam di barikada mas paktilugan mo. Nga sinsinan di barikada. And remembering parang lagip iting kastada iti ama tayo katkasjay katiarig na rin kat barikada iti biyag tayo to direct us nga dati nga sumarsaron ng hindi nasyon nga mamati iti Apo adati mangiturong kun mangharang kada tayo no nya ti kasta tayo mat nga sangon iti chimpo nga mapadpadas tayo iti panagriknakan panagpanunuteng awa ng samot na niti Diyos natay samot na niti Diyos. Yes, remembering is a very important nga wagas iti Apo. Malagip yun ni Joseph. Let's go back to forefathers' day. When he was accused, when he was being betrayed by his family, by his brothers, ilako na iso na, patayin na kumaiso na. And yet, the Lord sustained him. And there came a time and he testified, nga kuna ni Joseph, you meant evil. Plinano yu tidakas kanyak, na bisang wana ni ti Diyos, katinturong na nga pagsayatan. Then manon kini Job, where he lost everything, his health, his family, even dinabat bating nga suporta ni bakat na, he even lost it. Kung ni bakat na, you curse God and die. And yet Job maintained his commitment, his integrity. No, I won't.
Remember ni Elijah when he ran away from Jezebel? He desired to die. Kinahit mga matay. It's better for me to die. But God said, you take a rest. You need rest. You're tired emotionally, you're tired physically, you're tired spiritually, you take some rest. And later on, nagsubliso na. When he was reminded by God, you are not alone. At dapat tinduling ko nga propeta, malaksit kanyam. So nga, don't feel pity ti bagim nga kakasi kan pimpim. At dapat na duma. And do you remember ni Meshach, Shadrach, Abednego, when they were forced nga agpalintum ang jaribulto, and yet they did not bow down, and their life was at stake. God had not failed these people. Oh, my friend, when Stephen was there being stoned to death, nobody defended him. Nobody was there to defend this man. Ito makita tayo ka ni Stephen. Behind! Dagiti nga tatao. Ada tinangitakdar kanya na. He looked up to heaven and he saw the Son, Jesus Christ, standing on the right hand of God. As if he wants to defend his man. And he is so excited to meet him. Ano patayon da isuna, sumina ti kararwana, mapanisuna di langit. Christ and God hath not forsaken him. It may seem we are being abandoned. Just like this Stephen, awan tinangi sakit. Napisangwanan ni Apooo. God hath not forsaken his man. Be strong, my friend. Oh Lord, thank you so much for rating of us. And I pray for this lesson, dagiti kakabsat, that it will strengthen them, it will remind them, it will instruct them to know what to do. Iti tiyempo nga pares ti pamati nga feeling dakat inbatim na kami. We thank you for our forefathers in the faith. Binangon mo isuda, pinadas mo isuda, tapno adamat tilagipan mi. Kung mangpalagip ka na kami, kung mangpapigsa ka kada kami, ito na iti sumarsaruno nga henerasyon iti pamati. For in Christ's name we pray. Amen.